aga dumelang wa bolela mo ke YOKI o e leng gore ke motšeakarolo ka lenaneo la kgolo ya Mr. Kakapa le Mr. Moremi o YOKI ba babedi maloba o bile le sello sa Mr. Tlalane o e leng gore o balla ka di-problems tše ka moka re di kweleng ra ba ra feleletša e le gore ba theeletše ba tšeakarolo ba Pitseng kgolo re ipofa gore re tla thuša bjale ke le YOKI le nna ke kgathegile mo e leng gore ke dumela gore ke tshwanetse gore ke dire seo se tshwanetseng ke tlile le di-shaper tše e leng gore bana ba tlo hlapa ka gae le bona batswadi ba babedi ba tlišitšeng sello ke tshwere di-secrets tše 4 ke tshwere le di-detail tša go hlapa tše 3 ke tshwere sunlight green bar tše 2 le meke wa bar le ona o tshwereng tše 2 ke tshwere le sunlight dishwasher ke tshwere le Colgate aga ke tshwere le Surf packet ya 2 kg ye leng gore ba tlo hlatswa diaparo bjale a ke a felela fao ka ge le gore ke rumile le ka mme Maria Kgaladi ka mo madubaduba o e leng gore o ile a mpha 40 ranta gore 40 ranta re tle re contributele ba le ngwana ola a fenta mo ka lenaneo lela so 40 ranta ya gona she ya ke a e fitlhiša Mr. Malapane ke re ka kgotso boithaopo le ka lerato ba theeletše a re direng jalo bana ba ke ba bo rena and then ka mokana rena a re a fua o lekana mara e re ka no ngwathelana tlhogo ya tšee le lenaneo le la rena le tlo ba le mošito ebile batho ka moka ba tlo thušega ke a leboga